Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waj'alna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Delu amban kapangabtang tini ine bang ine tukbal tibirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiada kita bisab inurungan ne pangumulan sampai pinasampai kita bi ini si suhu-suhuin inen serta makatuni kita dembua amban me tamanan hajje ne parkala suwe pangalukate elleute iene sambahayang subumiaan. Kuene kebiaksahan ten bi miaan kahaba subuh-subuh sa inin na niya targhib tebi atau akan niya iene peseb tebi bisan kani annen pandak-pandak. Bisan kani annen diki-diki syukur ni hajja niya pengeluka tebi iene eleu tebi inen duk bisarahab duk bisara Allah Ta'ala duk bisara junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya iene tagna-tagna tehinang te delem deleu inen pakale iene si syara manara agama Allah Ta'ala tagna-tagna tehinang te iene si elew inen atau akan si elew iyan iene pasalan pegtuntut ilmu pangahati maana kabdangan Allah duk kabdangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi me umat Islam targhib tebi subuh-subuhin inen iene lancin kahapanin banis manamalan. Lancin kahapanin banis manamalan. Pege niya me amban kitebi mag-itikad atau akan mag-angan-angan. Uwe kahapanin taman sambahayang duhadja, paghaji, pagzakat, pagbasa Quran, pagzikir, pagtahajjud, miyaan, pagsambayang kesunat-sunatan, pagpuasasin kesunat-sunatan. Ubus petegteb iene angan-angan tinbi tepet taman miyaan, we kahapanin miyaan, iene tepet taman me sambahayang do atau akan tepet taman me puasa, tepet taman me pagzakat me pong tinai kalasahan. Buada pun iene pengehinang tebi kahapan tura tak bulak dunya inen banis manamalan pegi agama Islamin agama luha. So pakale tebi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inen me pong tinai kalasahan. Fa inne an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Menjadi me pong tinai kalasahan. Niya me amban kitewi magangan-angan we pagsadakahin atawakan iene miyaan pagnapakahin. We taman alata du, we taman makan makanan du, atawakan taman me semmek du, puas ili duman ne inalinan sadaka iene me pakarajaan miyaan. Buada pun me pong tinai sala kitewi si tenged pakarajaan inin. Pegge sadakahin indananun bi belitellu beyuannen. Isa'nen sadaqatun maliyah, kamarwenen sadaqatun qawliyah, ketelunen sadaqatun fi'liyah. Belitellu iene beyuan sadakahin. Isa'nen iene magsadakka kew duk alata, magsadakka kew duksin. Atawakan ine-ine ne iye kamanjarihan sinlay. Kueme semmek, atawakan kueme kinakan, atawakan kueme kakayaan. Miyaan amban iye ne inalenan sadaqatun maliyah. Iye ne magsadakka kew, amban lebe alata no magsadakka kew, amban lebe kinakan, magsadakka kew, amban lebe sin kakayaan. Si kedua me pong tinai kalasahan, iye ne sadaqatun qawliyah. Iye ne magsadakka kew duk amban lebe delaanu, amban lebe wisaranu. Na yene ko me hinang tebin inin, yene me PMSB no si dembuwa manusia pasalan sambahayang, pasalan puase, pasalan pegdikir, duk pasalan kemon ne kahapan, sadakka miyaan cumaguwa sadakka ilawe amban lebe bisara. May pong tinai kalasahan. Iyan pamahali no manusia amban hinang kalaatan. Daka mag-inuman, daka magzina, daka pagwa miyaan magpegwa aurat, daka maggandariva, daka mapatay, daka mag-anaksin, miyaan daka nungka si metetto abi. Inin me pong tinai kalasahan yene pemeheli no aamban kemon kalaatan amban lebe bisarano sadak kamiaan alennin. Ini lamud si sadaqatun qawliyah. Si ketelu bayuan sadak kami pong tinai kalasahan. Ini sadaqatun fi'liyah. Ini magsadak ka kew amban labay hinangno. Amban labay hinangno. Nabangan kew dembuwa pong tinaino magliis. Nabangan kew dembuwa pong tinaino magbayo. Nabangan kew dembuwa pong tinaino mag-eddek. Nabuan kew sindembuwa pong tinaino pegega niya motorne. Atawakan pegega niya sasakatan ne. Gantian no dembuwa pong tinainon iyan hinang sindembuwa parkala ne pege saki. Miyaan, lamod miyaan amban sadakka. Sumagwa penne sadakatun fi'liyah. Yene sadakka ilaway amban hinang may pong tinai kalasahan. So, yene miyaan sadakka inalenan si syara tebi syara sin Islam. Gaye petegteb taman sin. Gaye petegteb taman makan makanan. Gaye petegteb taman panemmek-semmek, sumakuha kwe nete subahat tebimian, sampai si wisarano, sampai si hinangno, niya waktu ne manjari inalinan sadakka, may pong tinaikalasan. So bang payaman tabi hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inin. Yene te subahat we Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yen si hadis inen paasek si me bahagian te syubhat tebi telumiaan me pong tinai kalasahan. Fain Abi Hurairah radhiyallahu anhu atawakan amban Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah alin ne matawahin Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dusi. Misara ye. Misara pa inne Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ine bisara Rasulullahin. Pa inne kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Si tiap-tiap pe inne ulaan. Si tiap-tiap ulaan. Amban iene ulaan sin manusia inen niya sadakane. Allahu Akbar. Balikanku ma'ana hadis lay. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Si tiap-tiap pe inne ulaan amban ulaan sin manusia inen. Ulaan sin manusia inen may pong tinay kalasahan. 300 duk niya labine iga te seb ko labinen. Bang 300 duk 60, bang 300 duk 40 sa syubhat si dembu hadis. 300 duk niya labine amban ulaan sin manusia inen tiap-tiap pe usa ne iye ne si kahapan atawakan usa baran ne inin si kahapan usa isab gemon iye ne ulaan ne miyaan tiap-tiap dembua amban ulaan 300 malabi miyaan niya sadakka ni me pong tinai kalasahan niya kahapan te pengurung uwe ni me pong tinai kalasahan. Supen Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah si tiap-tiap amban ulaan sin manusia tu dia tak baran ne inen niya sadaqane. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Si tiap-tiap pe inne ellew pegua mata ellewin. So ko me subu-subu ko itu nilai. Si tiap-tiap iene pesilak mata ellewin manjari iene megtui usa ulaan nuyan ke 300 palabi maka pagsadak ka kau megtui bang usa we nu 7 kahapan me pong tinai kalasahan. Bang usa we nu iene 7 pangaridaan hinang kekegan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May example nin payaman biye ta'adilu bayna thnaini sadaqah. Yene maghap kew antara 2 aa, magpahap kew antara 2 aa magbanta, may kepegsulut kew antara 2 aa ge magsawit atawakan 2 aa magbuko, maghap sa baban no iyene 2 aa miyaan, ko ru kew makapagsadak ka. Pin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'dilu bayna thnaini sadaqah. Kulla yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu bayna thnaini sadaqah. Tiap-tiap pe inne dembua ellew pesilak ubus makapaghap kew antara 2 a magbuko antara 2 a magbanta kuro ke makapagsadak. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Iyene pe inne tabangan nu aahin si kura'ne atawakan si hinayepne. Buonu 7 iye tinundan. Bang maibarat nen motor si zaman ko ituin inen me pong tinai kalasahan. Yenengin 2 kew aa melengan nabu, lengan hap masjid, atau akan lengan me periata, atau akan lengan niya me hajat ne. Tabangan nu iye ne dembua pong tineinu mian, sinake si sasakatan nu. Pahapun niat nun, pegi sadak kamiaan, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mekerua keu dembua iye ne pong tineinu. Lengan nabu, si me kotsenu. Atau akan lengan niya me hajat na me mall.
Lengan niya may hajat na tungan-tungan. Pahapon niat nun, pegi sadak kamiyaan. Lamod amman iya ni sadakatun fi'liya. Sadak ka amban lebih hinang may pong tinaikalasan. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha. Aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaka. Atawakan ngelewol keu sindembua duaan aa. Mimbit keu dembua duaan aa. Bupasakat no riata sasakatan ni. Tabangan no iya masakat iya ni sime kemunti keyu nilay. Tabangan no iya masakat iya ni sime buas nilay. Tabangan no iya masakat iya ni sime miaan mampalam nilay, buahan nilay. Sadak kamiyaan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketekkahan no tekkalisil law akhirat may pong tinai. Sadakatun fi'liya, sadak ka amban lebay hinang may pong tinai kalasahan. So piya ini amban kite mian meke ligap ni. Bangkeu me hap obal upama. Makalanggal keu petekang tekang. Meke ine bang tinlewnu. Lengantungan keu jo. Pinain lengan nabu itu. Tuan meke ine bang upama. Painu nadi ne keu pasake aku lengan hap obal du isab itu. Makalanggal keu lengan me guru upama lengan me ngehutba Jumaat petekang tekang atau akan me marat reisikol. Song tungan nutuan guru na song kung ngehutba masjid mian. Me keine bang upama dua anu iene dembua pong tinei ganta me ngehutba mian turanan nu hap masjid iene ganta pengehutbaan neli. Tungan pe keu mi hakahapan me sa inin me pong tinai kalasan. Makalanggal keu me marat reisikal si gadlan hina po si kapanasan elew. Buparano motol nun pagigaro niya ang kas no mian atawa pagi korwisab inaan iyan mengge pakajari pagangkas inin. Budua anu iyan tujuh lamitan atawa kan tujuh iyan me petujuhan nili. Lagi me lengan piru kew sadak kahip miaan ketekkahan no tekkali silaw akhirat. O kew pong tinaiku kalasahan. So iyan kahapanin iyan pengeddo te pahalain, ga peteg-tib taman sambahayang, ga peteg-tib taman iyan may pagzakat, ga peteg-tib taman pagbasa Quran, ga peteg-tib taman pagzikir, ga peteg-tib taman paghaji pag-umrah, ga peteg-tib taman iyan may pagtahajud, sumagawa iyan may parkalain inen, payamante, diki-diki iru, sumagawa timbang nin koro kew hati makapagsadak ka iene me pong tinaikalasahan. So inin bang upama sumusumudde ka o magsasakatanin niya me talanggal no niya me talanggal no iene miaan ganta petujur isab si petujuhan nulay ganta petujur si me pegsiminalan upama me kultural bang me bulan puasa bulengan piru kew isab. Meke ini bang parano upama motol nun ubus dua anu iye ni aasong sipeg siminalan song manabu miyaan. Tungan pe isab keu ngeddo pahala sadak ka o keu pong tinaiku kalasa. Nabanggay isab. Iye ni me tabangan no iye miyaan ngendua. Mengkit. Iye ni me duaan ni men pinadataabaan. Pinediata sasakatan. Pinediata iyan miyaan. Me motor ni. Pinediata tricycle. Pinediata sikad-sikad. Aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaka atawakan pain Rasulullah. Yene pemengket no dembua. Me kapanyapan pong tiniino. Tudyo iyan ganta peruaan nilay. Koro ka makapagsadaka. Allahu Akbar. So, banis manamalan may pong tinaikalasahan, labay sin kahapanin may pong tinai. Banis manamal, iyene, labayan sin kahapanin may pong tinai. Manjari, continue te iyene hadis inin. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Dukene me pemisaranu hap si sawenu. Iyan pemisaranu hanunut si sawenu sadaka.
Koro keo makapagsadaka. Tungan pe keo mihakahapan may sa inin. Gani aluug-luug no may pong tinai kalasahan. Pen Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Duk misara keo tudyo manusia, bang ini hadya iyan e wisara mahapin. Ngadvice keo sidembuwa sawe no. Ine ni advice pangurung no iye, sadak kamian may pong tinai kalasahan. Iye ni dielem kesusehan cewek nun. Dielem aramala cewek nun. Butek ka keupitu ju iye mo bisarahap. Iye ni bisara makasanyang duk meke luha sin pangatian ni. Meke hennek sin pangatian ni. Sadak kamian may pong tinai kalasahan. Misita keu asaki. Bu misara keu pili si iye duk bisara mahapin. Song kolek ru keu inin. Sakino tugeru tu grabe. Insyaallah subhanahu wa ta'ala miaan. Masih ru keu inin gumua bituu. Miaan me pong tinai kalasahan. Sadak kahip miaan me pong tinai bangga ta'alab-alab buet tebi. Sadak kamiaan bangga ta'alab-alab buet tebi. Nasumagua, bang upama gene kebisarahan we no aahin. Hap. Gene ke me kebisarahatul si iye. Nadane bisarahanun laat. Dane suknaanun. Dane pesusehun. Dane peputalun pangateanin. Dane pebunsihun iye nemiaan hatainin. Bang upama gene kebisarahan no iye naruk bisarahan. Bang upama gene iye miyaan iye ne keurungan no iye naruk bisara mahapin may pong tinay kalasahan. Nasa apa pekeuge pekeu misarahap si sawe no. Peggua iye ne bisara amban behenun bisara malaatin. Bisara sukna, bisara sumpa, bisara pengencem-ngencem, bisara penginya-nginya, bisara pamatampal iye ne kejingki tuju sawe no. Sehingga tepingit do te sadak ka me pong tinai kalasahan bangsa inin me pegwa amban kitehin. Narumain sadak ka iene teddo ten. Cuma gua bala dusi tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama sa inin me pegwa si kitehin. So, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wal kalimatu tayyiba sadaqah iene me bisaranu hatul koro ke makapagsadaka. Iene me pos kwancin upama nagtilaw ko bang manjari ke apamin tirigo hadjagani apasulig ni. Bang manjari ke apamin tirigo hadjagani apasulig ni. Pagka ko bakas may ke experience may mag-apamin inan ba usang tinesting. So alhamdulillah. Niya may nambong encini we sa inin hininang nun suwe pinugaran suwe ginatasan. So, iye ne me parkalamiaan. Banghap duniatin bitanda iye ne. Pemeno no atawakan panawang no iye ne miyaan dembuwa pong tiniinom miyaan. Me pong tinaikalasahan. Sadak kamiyaan bangga talab-alab tebi. Sadak kamiyaan bangga talab-alab tebi. Wal kalimatu tayyibatu sadaka pen Rasulullahin. Iye ne bisarano. Hatul bisarano. Hap bisarano. Hanunut. Tujuh pong tinainu. Kor keu makapagsadaka. Insyaallah ta'ala ase-ase ku iyan me bisaraku inen. Me parman miyaan. Me hadis inen. Gani at pengurung ku kam alata pegetiak kita bisali miskin. Sumagawa insyaallah ase-ase ku iyan me bisara targib kahaba subu-subu inen. Sadak ka tujuh ka ambang pan isab ketekkahanku. Tekkalisilog kiamat. Wal kalimatu tayyiba sadaqah iene bisaranu hatul bisaranu hap tujuh pong tinainu koro ke makapagsadaka me pong tinai kalasahan. Pasuno iene sugpatsin hadis le. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah.
Yene peinne tiap-tiap tekang nu bangke upete kang 7 masjid ganta ng bahayang sadakah. Korohip kyo makapagsadakah. Allahu Akbar. Tiap-tiap dembuwa tekang nu 7 masjid. Ganta iyene panambahayang. Koro kyo makapagsadakah. Tungan pikyo ngedok pahala inin may pong tinay kalasahan. Ero kapital nun nga seksinelas puwa sili petekang hap masjid sinulat na si kao sadakahin. Kue itu ilukan balik masjirin. Alhamdulillah dia lembasilan. Antag ne kam iene me siuse me pelebe-lebe mian. Wene tinambel masjirin. Wene me ulama insya inin. Antag ne keteleuren mas tinalaw pese si virus. Amban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kue itu tia ne luka masjirin pabalik lu delem lahat tebi basilan. Lu delem lahat tebi Pilipinas. Dah keu. Megdehluan lu ke kitibi piu perialem. Meglomba lu ke kitibi piu pajamaah. Atau busesek ne ke masjid dan bihawa banes magjamaahin. Pegya susek kitibi me pelebe-lebe mian. Atau akan masiru te itong mag-ubas bang tek kasubu-subuhin tuan. Te itong mag-ubas mapajamaahin ga niya tanto petua magdem masjid. Buada pun ene petua tebi 7 masjid inen. Yene petekang tebi 7 masjid inen. Petekang tebi ganta manambahayang inen. Tiap-tiap den tekang ko ruki tebi pagkapagsadak kami pong tinai kalasahan. Duman bisara ipan boy. Dumain sa bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap-tiap den tekang. Amban tekang nu. Iene ganta penuju nu sambahayang. Ganta penuju nu masjid. Koro ke makapagsadaqah. Las bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam inen. Watumitul adha anit tariqi sadaqah. Watumitul adha anit tariqi sadaqah. Bangkeungaan iyene me simbel silan. Lune ke tura. Lune ke kokpeipa. Lune ke gapu labo. Lune ke batu. Lune ke me tunggul. Tebeng nu supaya kita sampuk we aahin si matalan. Atau akan lune ke lutuk. Lune ke me pegge iene pegge lareg. Te sigurunu bang me palabi motolin. Nia waktu ne me kehebak siye. Bang miaan anan nu. Kok rukew makapagsadak kami pong tinai kalasahan. Kok rukew makapagsadak kami pong tinai kalasahan. So, watumitul adha anit tariqi sadaqah. Yene me pangaan nu langkay ambanlan. Yene me pangaan nu tura ambanlan. Yene me pangaan nu lutuk ambanlan. Batu ambanlan. Tunggul ambanlan. Supaya palaway sin manusyain. Oy, tuanku ketek kahan nu mantek kaselaw akhirat. Pahapun niat nun. Pege te bilang mian amban sadak kami pong tinai kalasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watumitul adha al-adha anit tariqi sadaqah. Yene pangaan nu me simbel. Pangaan nu yene makapagkaat. Palabay si kalanlanan. Koro ke makapagsadak ka o ke pong tinai ko kalasahan. So niya nansi inin tanbih. Baya kumeseban. Iyan me pong tiniite bikalasahan. Okay ne bang me iyan tegi authority. Megbetadham. Si me kalanlanan, ko me checkpoint, ko me military, ko me pulis. Atau akan sinesine ne tegi authority megbetadham iyan si me kalanlanan ini. Namiyaan dialim syara. Si checkpoint megbetadham dialim syara. Supaya ngurungan kita ke safety, ngurungan kita iya nemiyaan keluhaya ganta iya ne pegtulak-tulak tungan-tungan ne petujuhan te. Pege bangga niya checkpoint arakala niya me alaatan ngalupug ka una sababan iya ne me checkpoint miyan
ada kala niya sababan de maghalli supaya game ke usa iye ne me manusia ganta inusa demian. Sumagua niya me manusia me pong tinai kalasan. Duman ga niya authority na magbettad me simbel silan, magbettad me ham silan. Kue itu payaman tebi me kalanlananin. Payaman tebi me kalanlanan. Bang petek ka niya me magbettad ham agin maka pagkaat ni siniye ne me motol mapalabein. Hawabanis nin, wegay tiap-tiap dem buwa luma magbettad ham sa ili. Tiap-tiap dem buwa luma magbettad iene miaan ham sa ili. Sinduehin pe egen danga agahante keu motol nun bang keu palabe iene si me pagbettad ham miaan me pong tina ikalasahan. So isubi indanante bi. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu megtingko-tingko me sahabatin iye ni silan. Tambay-tambay. Pinagas wa Rasul sallallahu alaihi wasallam me sahabat mean pene. Iyakum mal julusa fit turuqat. Pahali kamted pe inne iye ni megtingko-tingko si kalanlanan. Janan me kesimbel aasin mapalabayin. Pen me sahabatin. Malana buddun min majalisina ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha. Enggak pengen niya choice kami ya Rasulullah wal tepe te kenian peningko-ningkoan kamihin iene tempat inin ganta pegsuwi-suwihan kami parkala iene dunya kami atau akan parkala iene mian pag-usaha kami. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al majlis fa'atu tariqa haqqahu nabang upama kampen ni mesuwi pegegania tekeswa bisa di pegtingko-tingko iye ne pe inne lan iyandu fa'atu tariqa haqqahu pengurungun bihajja pe inne iye ne haklanin pengurungun bihajja pe inne iye haklanin amban me haklan inen me pong tinai kalasan yene hak kapatut cinlan kalsara Gaddul basar, iye negay sulirat pipitu mataten bang niya palawe ang banlan iyan. Lagi ten me dende upama mapalawein, duman bang me budyang mapalawein, tinetihupan sa ili atawakan mainelangan. Pamagisan man may Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaddul basar, nakipinayaman bang me dende upama me mapalawein. Duman ko si zaman ko ituin mga chika may pelewin atawakan pe bujang-bujang hinoyan pe inelangan pe atawakan tinitihupan pe may pong tinai kalasa. Si kedua ang banha klan tasubatu Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan pen wakaful adha anit tariq duksuwe kam pe ne gay metad simbel metad iyan parkala janan gay hap peleway aahin amban iyan nelan iyan may pong tinai kalasa. So iyan nilan kalsara, dumanan kita dapunin. Sumagua aakemon dapunin iyan may pong tinaikalasan. Once kaya umetad simbel silan kalsara, buka niya authority umetad simbel silan kalsara miyaan, tantunan megdusya kita si pegbetad te ano miyaan. Pagkidambuwa amban, hak sin lan, hak sin highway. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam dinakgay binataran, iyan ay makapagkaat. Lanin, iyan janan may kesimbel sin mapalabayin. Lamod ambanan si inin. Lamod ambanan si inin. Iyan may megpinda binatang si higadlan. Allahu Akbar. May megpinda binatang si higadlan. Megpinda sapi si matalan kalsara. Piya iyan aksidente manusia. Manusia. Sabab terugtul ni may kambing, iyan ni miyaan ingket kambing aahin. Atawakan ingket sapi aahin. Atawakan ingket iyan ni kabew aahin. Pinindahan si matalan. Bangke niyaan nin, umabot pihak may singlan deng kepak ubus pebembel lubirin sa ili. Lamud inin amban iyan ni gay, jinari wa syarati syara agama Islam.
may pong tinai kalasahan. Pagge pangandakan syaratin, di na pinangurong haklanin, di na akgay binettaran simbelanin dukha palawe aahin. Nangyin may magbettad inda payo, atawakan ikite baya may kikite may jeep kaleregan palawe, tinataan we tebi iyan miyaan lanin, atawakan may lenang tebi bang may diata si pegselui amban bang kita bakas megkose pamanganan pihaplan. Inin panaggahan syara inin. Tainang may lames lanin, tainang may lareg lanin. Atawakan may seluyan may kasilyas tebi, pinepiwe tebi haplan sa ili. Bang niya ni sa ili, palabay amban iyan mian kalanlanan mian. Megtempeng ung na egen bustak ung nen mapalabay sa baban iyan ni buhi me kasilyas te pineselwe hap me kalanlanan mian. Inin me brad, demboy ng panaggahan syara sin Islam. Na yun me siye maglakas basura hadja si me igadlaan sa ili. Gabidda. Bukot upama bang may baktur tampat mian, yene ko me pagtimanan basurahan duk, yene tampat duk te eddo, yene mian. We mag-eddo basurahan na miyan, binettad we ni si tampat ni. Nagani a problema ni pigge miyan, binettad syara amban, pwede LGU-hin, amban iyan ni miyan munisipalin. Nasumaguwa bang upamanin, tepad pipito ke basurahan si me, higadlan aa. Pagtamam no kinanat-kanat, we aso pagpalabay me ahin sa ili, ininimog basurahan nun sa baban pigge, latag pineparan no iye. Gikikik magduse. Magduse me manu siya ininen me pong tinay kalasan. Ga tepetad uere kapatutlanin. Ga tepengurung uere kapatutlanin. Bupayin Rasul sallallahu alaihi wasallam amban kapatut sinlan. Wakaful adha anit tariqi sadaqah. Yene. Pangaan no simbel ambanlan. Koro kyo makapagsadak ka. Nagkite, duman pe magsadak ka, pe man metad simbel pe bang petek ka, metad tura pe si mea palabi pe geba sa abahu me petek ka tekkaru, tudyo kaumante, me pong tinai kalasahan. Du sa inin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ine metad gite, me an simbel si mea lang. Napiyan magreklamo pa ma, me amban, manusia upama niya megbettad ham semento pe akante kyo. Tubo me sa iru tinembelanin koro hos diki-diki ru pagtaabot binettaran ham wede again danga bang niya palabay motor atawakan sasakatan butubo koro ahat-ahat iene miyaan tinempenganin supaya hadjagay pesa antag me ngesuwa me parkala sa inin tepenged doan no sa dakkalanin man tepenged doan tepe pardo sehat. So bang upama niya tempat subay binembelan me hos me tubo bembelanon hadja sigantaan ara-ara iene gay pesa hos le gay pesa tubo le dumani sab again dangkat ni motor aahin bang kyong lumando me kepegtoket me parkalain inen dembua inin amban pamagesan rasul sin me pong tinae kalasa. Nakita bi isab miyaan, may magmomotor. Way sab gate pikil, way may sinduehin magbettad ham. May pong tinai kalasahan. Magbettad ham, kome bahiin. Magbettad ham, may sinemento pe kome. Pagge bang petek ka isab kita bi may magmomotor mapelebeyin. Bese hibuk petambutyo motor tenbi. Tabid besa ili. Uwe tebi si me antag kelumaan Lamod inin, amban ga te pengurung we tebi haklanin tebi insana we tebi me ama pelebein atawakan me a pelebean tenbi. Bangu pa mahelingan standard ni, nagani niya dapat helingan me standard ni. Atawakan iye me helingan me jeep ke elaletan upama na inumay siyehin. Banggay pinabasag saun nen pegge pente kealetan jeep nun. Atawakan me jeep besta me megpelmera, tantu nen teed, megpelmera, na
basag ni hadja saon ni yan. So na tayo nang tilay, pag-asal baktul miyaan, may parkala miyaan, say healing nin. Sumaguwa, may pong tinai kalasahan. May brad. Yene may tambutsu motor, lune ke replika, lune ke expansion pa hindi ko pang inalin na ko ito. May jaman pe replika. Ubus bu pe pinagbrut-brut, akahante kayo si may antag lumaa. Pinagbrut-brut pa si may keikahan, antag kayo nga suwahak sinlan. Sa ingay kayo te pingeddo sa dakka, iye ni si kalanlanan bang upama sa inin hinangten bi. Nainin hangkan kailangan subay te explain te iye ni may kapatutlan ininan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Yene ngaan kew simbel, ngaan kew makalaat yene me ama palebeli ambanlan koro kew makapagsadak kami pong tinay kalasan. So sige ne kew makaan yene mian. Sige ne kew mikaurong sadak kataan no yene me makapagkaatlan ri na duman ne isab ka upenuhutan memettad simbelin. Duman ne ka upenuhutan memettad yene me kesimbel, me ame pelevein, me pong tinai kalasahan. So inin, mean tapik tebi, subu-subuin inen, iene kathratu turuqil khair, we banis manamal tepinged doan tebi kahapan, sediam ban me sambahayang, sediam ban me mean puase, sediam ban me haji, atau akan yene me ibadat kineteuhan tebi, kwe itu keteuhan tebi, we yene paghap pesulot no antara duwe magbuko duwe magsasa koro ka makapagsadak ka yene ngen dua ke udembuwa pong tinai lengan me nabu atawa kan lengan ine-ine ni hajat ni koro ka makapagsadak ka nabangan ke aame ngen meruwa me sasakatan ni meruwa me kapanyapan ni rata sasakatan koro ka makapagsadak ka lengan no tuju masjid koro ka makapagsadak ka wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah dukyene ngaan kew simbel ambanlan aan no simbel amban kalanlananin koro kew makapagsadaka bang pa ini sa megmumpaat sikaam duk sikitebi iyene me pesebnyaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.